هجای آلتان تان سیاست مدار جا آمده با کوری کردستان دپرسم هجای آلتان تو بخیرات یا کردستان 24 هل بات کاریگری گوهرتنین لسوریا چه بوین؟ مرحبا ناو خیره دبن سرچاویم کاریگری باندورا اف گوهرتنین لسوریا نمان رژیم که زیادتری 5 سالان سر ده سالات باندورا خود لسر با کوری کردستان حتی ترکیه و باشور کردستان جی هبیتن برایت او کاریگریین کده چه بکتن دکارن ارینی یا جی نرینی بن سر عویلی گرک ام روش تثبیت بکن یعنی آنا وضعیت چیه ترکیه چه دبیجه چه دخوازه او رژیم نوح سوری چه دبیجن چه دخوازن و پککه پیاده چه دبیجه و چه دخواز پککه یپجه یعنی ام چی ناف بیجن او داوی 10 سال گوتن لپشوروژه ده سوریه و پرچه ببه و به آلیکاریا امریکا جی ام روشحلات چم فرات ده دولتکی امت چیکن نزدیکی 100,000 لشکر organize کرنه silah استاندنه و کانتونا اعلان کرنه و جوی پرچه ده جی همو پارتی هزی کردان جی قوراندنه یعنی وک دیکتاتوری رژیم تأسیس کرنه و به آلیکاریا امریکا بس انا روش هجای آلتان نممکنه که او لجیر ویتر ساکو ببردوامی ترکیه جه ستاتویک آواکرنا دولتک کردی لروجاوای کردان هیا بناوی خواه و آلی دبیجن ام دولتک سربخویا کردان کردستانک سربخو نخوازن آرمان جامعه سوریه که گرتی و دموکراتا و مجبوه شارکریه و جبوه پینگاوان ده ها بیجن ولو دبیجن بس فعل وان حرکت وان نولوی ایرو پککه پیاده نممکنه روشحلات فرات yani eko ana sinor xuyadike ew parça kontrol bike. Çawa û çima. Sê vilayet heye. Rakka, Deirizor û Hesekî. Nüfusa ew sê vilayet jî serhev takriben 4 milyon û nîv 5 milyon e. Bes nav bizapt kes nizane nüfus ehsa çi qas e. Deirizor sedî not û 5 Deirizor Arab in. رقة سدي حشته وبينج عربن نممكنه كي بالري ديمقراطيت يعني بخوشتي وبالدلي سدي بيستو بينج كورت وحكم بكن سدي حفته وبينج عربة او يك ادو يمين ديسا او رجيم نو سوريا جي قبولناك وتركيا جي قبولناك نزدیکی 100,000 لشکر عسكر بسلاح اخوه لمنطقه الجزيره ده جهبه باش پکی چارەسەری چی يعني ري اجبو ستاتيو كردا حقي كردا ام چاوا كارم بپارێزن يك PKK gelek ناو تركيا و دروي تركيا چكي خوا قارچكشي تركيا برد او گوتنا عبدالله öcalan جي بلي 11 سال يعني 2013 نوروزا دياربكر'de او مكتوبة وي سر وي مسألة دبو گوتيا او وقتي چكو سلاح قضية جي ايرو بيودا مجادلة ما بري ديمقراطيك دي gerek ايرو جي او قرار او تثبيت بجهة عالي او يك دو يمين PKK PYD لآخر روجاوايا ده يعني او منطقة كردا ده نكاره بيك بارتيرة بالدكتاتورية حكم اخوة
دوام بکە تمام. گەلک ئەنە کەسە و هەموو هێز و پارتیە کوردان ئەو ژی بانگەوەیەکێ دکەن لێ ئایا جه بینین ئالیە سێمێک و باندوڕەوە بە دەرەجەیەک لێسەر ڤان ئالیە نها حکومداریەتکەن ڕێڤەبەریە خۆسەر دێ بکاربن لەژێر باندوڕەوان دەربکەون ئایا داخوازە تورکیا ئەگەر بمەرجێکی ناوێوان وەرە گوهارتن هەلوێستەوان وەرە گوهارتن ئەو دێ داالوکێ پێڕە بکەن دیسا ئیمکانە؟ لناو تورکیا دەژی قسم ولۆ دفکرن بەس دیسا نەژەت پەرستێ ترکا قەومیەت پەرستێ ترکا پرانیێ وان نەخوازن تشکی بدنێ کووردا بەس ئەو سیاسەتە یعنی کەس ژی خێرا باڤی خوا تشکی نادی کەسی گەرەک ژیوی پێواژۆیەدا کورد ببن یەک برێ دەموقراتیک هەموو هێزێ کوردان پارتیە کوردان چەپ ڕاست ئیسلامی یعنی بلا چ فکر دەبێ گەرەک ببن یەک و سەر تەولێ یعنی ماسێ لە شامێدا لە وەشنگتۆنێدا لە ئەنقەرێدا گەرەک بە یەک فکر و بە یەک قەرار ڕوون ئەگەر ئەو ڕوونشتن چێ نابێ یعنی دیسا پەکەکەی و پەیەدە ji rê xwe da wilo bi eksitî dimişe mixabin em Kurd nikarin tişkî safî bikin. Îro Kurd çawa dikarin dê Sûriya nû da bibine xudan mafên xwe. Ev yekgirtina heneya Cenab-ı Hewa jê dibêjîtin her du lahanên Kurdî bank kiriye. Mesela belkî Cenab-ı Hewa daxuyaniya Serok Mesud Barzanî jî dî dibîtin piştî daxuyaniya Ehmed El-Şerع li ser Kurdan û bejdariya wan disiba roja Sûriyeyê de. Yani mumkin e çawa ev yek helwîstiya niştimaniya Kurdan çê bibe? Gerek PKK û YPG siyasetê xwe biguherî. Yani yekîtiya Kurda ne ev ku hemû Kurd bibin YPG yan PKK. Yan PDK. Yani yekîtî ne ev e. Yekîtî herkes bi fikrê xwe, rengê xwe, dengê xwe bi cih bike li civînê de. Bes daxwaza wan gelek yek bi. Yani ew Ehmedê Şara jî wilo dibêjî Kurd ne hemû YPK'nin PKK'nin ana dewletê Türk jî bi resmîtî wilo dibêjin gerek Kurdê me jî ne bi şeklî yani aslî wê bibin yek. Yani Birayata Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi metirsiya nêzîkbûna xwe ji aliyê PKK haydarbûne birayata êdî demhatiye yan jî bi rengekê dî bêjim ew dikarin xwe ji PKK veqetînin bi serê xwe biryarekê bidin biryareke Kurdiya niştimaniya Rojavayê welat wisa bêjim ew gelek zehmetê bes ana tekîlî bi Abdullah Öcalan re heyî nav Türkiye'de û em hêvî dikin yani ew müddetekî 5 ro 10 ro 15 ro de Abdullah Öcalan wê qise bike yani ew fikrê xwe siyasetê xwe wê bibêjî yani îlan bike te got çi te got Abdullah Öcalan wê biaxive hêja altan belê yani heya belkî 10 ro 15 ro yani texmînê ew ne ilmî yani malûmatê bes texmîna min heya 10 ro 15 ro ve Abdullah Öcalan wê qise bike yani biaxife û fikra xwe jî wê bibêje fikra Abdullah Öcalan jî ser wî meseledê yani ew jî dixwaze PKK PYD biguhere yani gor ana nizamê dünya û ana rewşa Rojhilatê Navîn û rewşa Sûriye nû siyasetekî nû awe bike hêviya me ev e ku piştî qisekirina Öcalan ew tişta baştir bibe. Türkiye çi armanca Türkiye dixwaze çi bike lê Rojavayê Kurdistanê
بحث گرما دبیجن ترکیه هیز کم کریه لسر سنوران دخوازه اپراسیون گدیا زمینی لدجی کوبانه حتی قامشلوی انجام بده. آیا اول راسته؟ آیا جواکا ناف دولتی دسریوان دا امریکا گلوبا کسک جبو ترکیه و و اپراسیون زمینی پیکریه؟ ناو دولتی دا چه قصه دکن فکر وان پروژه نی چیه سدی ست ام نزانم سدی ست ام نزانم بس ناو ترکیه يعني دولت كور تركيا دو فكر هي يك نتوى برستن نجات برستن قومية برستن دخوازن يعني اگر امكان هبه حلب جي ترك بك شام جي ترك بك بغداد جي ترك بك بس قسم جي ناو دولت كور تركيا هي او دخوازن لروش هلات نافين ده تركيا بپردنگی و پررنگی يعني عرب بلا عرب به كرد بلا كرد به آشوري بلا آشوري به سوريان بلا سورياني به herkes به حق اخوة بالرنگ اخوة بباوري اخوة جوان بك و تركيا جوي ريدا مزم به بس انا بروجي وان سدي ست يعني بزمان عربي دي بيجم بالضبط اس نزانم باش اجا التان تان سیاست مدار جامعه دا باکوری کردستان گلک سپاس بخیر هاتی